Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Huday Taalam uqqan sözlerimizni uğup, düşünüp, to'g'ri amal qilib, to'g'ri жеткен Xudoyim nasib qilsin. Xudoy Taalam azir jergabizde zorduqtagandar, qiynagandar, жаш балдарга zulmdu kuchayib атат. Xudoy Taalam o'shalarning bardığın jamandan saqtagan bo'lsin. Bardıq perzentlerdi, bardıq жаш балдардын bardığın Xudoy Taalam özlerine layık bola turganday tarbiya şartı yaşagandı Xudoy Taalam nasip etken bolsun. Xudoy Taalam oşol ata-enelerge insaptуулuk berip, baldарын to'g'ri tarbiyalagandı Xudoyim nasip etken bolsun. Xudoy Taalam jurnalistlerimizge jana başkalarga iymandуулuk, insaptуулuk bersin. Oşolar to'g'ri çağıldırıp, adamdın taqdirine to'g'ri muamele qilgan Xudoy Taalam nasip qilgan bolsun. Oğurup atqanlara Xudoy Taalam şifayı acil versin. Xudoy Taalam ötüp ketkenlerimizni ırayım kucağına algan bolsun. Xudoy Taalam boy doktorumuzu üylöndürsün. İşi joktorumuzga iş bersin, uyu joktorga uy versin, uyu joktorga uy versin Xudoy Taalam. Xudoy Taalam qarızı bolgondordu qarızlarından qutulganды Xudoyim nasip qilgan bolsun. Xudoy Taalam uruşup ketkenler jaraştırsın. Tarlışıp жүргөндөр табыштырган bolsun. Xudoy Taalam оқып атқан студенттерimiz бар, ошолордун окууларынын бардыгына береке берген болсун. Ата-энебиз бардыгыбыздын жакшылыктарыбызды көргөндө Xudoy Taalam насип эткен болсун. Xudoy Taalam эл башында турган биздин чоңдорубуз, бийлик башындагыларыбыздын бардыгынын көңүлдөрүнө туура жолду салып, бизди, мамлекетибизди туура багытта, Xudoy Taalама жага турган багытта жетелеп кеткенди Xudoyим насип кылып, ал эми карапайым элибизге итаат кылып, моюн сунган чыныгы момун мусулман болгон Xudoy Taalam насип кылган болсун. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin. Bir rahmetka erhamer rahim.